UMDC bamenta kanong krem uba lambor marngeng ringkat ke jingsran lang kinong kersan ki babun ulapoi ha ISBT mauyong ban let tep kerteng kum kertong ha ke election ha ke HDC ka banlong ha ka arpawai tarik benai rempang. Habai krem gilap thai kubor ha nimaladep tep kerteng uba lambor ulong pada kawai gesur kumakwa ki paiba uyeng kum kertong shimet ha ka syap jong maulenai. Halo ke jing ujor balak mudui do MLA kanong krem uba dew presiden ke VPP. Uba arden milau basaimoj persya IU uba lambor ulong bakani kejing ujor kadang dan hapadeng kejing bisar hayang kasiri bat kadauhi kadai namar ba uyatai hakirinsan election bat si yakinia kejutang bat tang namar kata kala don kemukat dema bala ujor persya IU du MLE bala dawa badai ban siu deki keluar tingka kum kata kebai menran khmat susu ulong bahanong krem kejing kun kamdai hapadeng kurtong ke VPP hanai kadai hapadeng uba lambor mangyang persya IU presiden ke VPP. Sri Lanka Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 8th Nongkran in the 8th Nongkran ST District Council constituency, do swear in the name of God to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will uphold and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. the sovereignty and integrity of India. Ngile menta kalong ba ngai kon presya yo president jong ka VPP. Kamdai mai kan yakon yu candidate jong ka VPP. Kani jela kadai kajela presya yo president jong ka VPP. Kita ko ba pi bani kren ni kataw kabun nginum ko bani kren syo i kataw ko balet. Kapag kamenta kalong bangin ya trace to menta lang baro kini kipalok kibidon hangni kibidon sa constituency ya kabalay kilalet. Ngin ko ba niya list stop iko lalit namar kan manto syo kaban kam he kalong bangin trace nang nismat banwan ra biang yiging job banwan ra biang yiging singan hak banta bagi padba kepada ko kathanjui tempenrai ngilale jai ngila pendet iki kam babha ngilale nadu ki power ki ba kadon ka lockdown ngilale namta ka development program wada padeng jong gijing khang asnam ngai ngala pesyang banwan ra iki kam babha po kathan hi pro koi tengit skam ba kani kalantia jungi kalong kajingkieng ya kabang inyo syo menta kajingjob mat kalong kajingkieng nang menta kisnam ki bansawan i ka kam kadon hapo kakut ngam la ban kren ni kata hang ni namar ba hoy kadon ka jing kren jungi hapo ka platform jong election namar ngi hapo ni sai la ki jong ginia ten ritang na kadaw bangi sai ginia jutang ki bangia kren nak magi pajba tenrei kadon kita ka jing file kies pesya nga daw sitting emali but la dawa na nga da ka kror mga diban siyo kamlilay compare ka jinga tulun hagi kam kamot ngindang ay tulun ngindang ay trehi sikhmat khlam da syong thaj khlam da ri but kasur kaba ngakwa pa nong hangi kalong de kasur kaba nga ay kijing gi pajba bi jonga ki ay kijing jonga din ta kadaw ni Kremlin scam bakani ka kenti ba mata ngin poi siya katong agad don complete yung ba siyo ba yung maraming khmat let's say katitang katahi te ngam kwa ban kan bukti na makakam ko po kakut gajing kwa jonga bat kajing kwa jong ipad ba kamday ka budget mga ya kani ka kamday ka ba nga yele mentay kaniru kamday ka ba nga kwa mga nday kaday ka bang mirjimut lang hapadeng mga bat ki parlok kibadan po ka konsusi ba kumnungin le tika sur kawan ya chakmat ngiko abi ngi bau tuju usambol bala panitunat ya kon suyu bla panai kyong ya biang nomol nai nga hapan ya daga sur jong ipadba itu hok pi ngam jufong banian tama ba ngapong kuat ngapong sapti ni kabadian ng jufong tama ba banken ya ka issue jong kiwi ki pati ngam kwa namar nga sunat banyang hapo ka issue la jong kadong ka baskem ka jong balingan kan tho igiway ngam don por ban kan tho igiway namar ba kan tho igiway gamot udang buon saldi kabaki kajing duna ka don tingam ko ban kan tho ino hanya guys ko ban nang tangan ne gaway bahwa pitay kayeng kabaar mala nagbalay mala kan mga ba upaya foundation upaya uba napo madan mapiti udah ulang baskem munday upaya ba senjor ba pinpanyang jubor kakalam sa kayeng ka issue ko lang clear
balingin niya kren buri kata ngakuaban kren siya ngihaban kamawi yukpa jong kajep rio kalonra ya ka khenet ka bahin rio ya ba kaim ka riti dustur kaim kajep rio bakadan ka jeda lamba jang siksidul teden magatangin panklan niya kani ngin panklan sisu ngin panskam sisu bat ka i hini singi ka notli sisu gibil ki banginayo pan pas tiandre nginang le sisu ki kamabha namta banyada ya kamtam ya ka bri nyotap newscom kata ka commission ka mga ko abno shortcut na nai piaken ya ka 371 ngako abno magyong banwanra ika model kumbawanra ika model hapo ka Mizoram handai ngako abno baka ba ba ka district council hapo Mizoram lala pipit ba kilayo ya ka article 371 lawanra hangtay handai ka MMDR Act hadu manta kadang trikam hapo jila Mizoram. Today na magata ngakwa ba nang ba ladang iong banwara ika 371 kapan isay ba ka empower naman ka ay bor shoot naman ya ka sorka jila ba kan kam ya ka bor ka bangingyo like Lord tingingim kwa ikata kay ka bangidon ngindang panbahay ka ba shot ko nga squad ng tagoy P President ali sign nday kum MDC kabamot kapatid ba kapatid siya sigbabun ba lang ba kamot kadang duna kajing mut jing hat how to nang ilang tinakalang ko nga suka ang kanda ba siya baka resolution kablami hapo assembly kan mabahay kita how banay ba si po jongsnem arhajar katsan lakadaw siya hang to hapo ka resolution balawan ra daw president yung BPP hapo yung dorbat hawan yakabala kren siya baka jing don jong kidaloy kajing don jong kisim kajing don jong kiramba sinong kide ki maujin thot ya kayo kakot tinga nga sikwa banong tangata ladam don kisim kinong panya sinong ki dorba sinong kiramba sinong kidaloy ihima mano ban panya tamot kajat panjung ka sakama ba ka sapyan day na magata ni kwa man ka na ba siya ikalong panne ya kay kamangidon panbahasi siya ya ka day kita ka magkuha ba ng hanay po nga ro di kristan maskuha ng tangata ngayon di kristan hang nigi kristan suda ngidon nagi jong kinyam ngingit yu bulay te ban kay ni kata pinong mayalap da kanyam nga ngam kwa ban comment say tingin di kristan hi tikakot kata